Hello, good morning. Northeast Window News Analysis ta mayam punamapu taramna okchari. Ngasi Impal da phongna kiba pause singda yawba maruiba pausing khananabagi damakta aikhugi studio sida lengsinduna lebiribasi oza Yenkopam Dr. Yenkopam Dakesor, author and columnist ni ozabu hanmamakta da taramna okchari oza. Thagachari oza. Oza ahan bada lak chaning basing asigi pauche am bada phongna riba aikhugi IDP gi matang am khatang laukhatjage oza. Aikhugi Langol gi quarter the internally displaced person sing na aikhugi changja pham loduna leiriba pham se da aikhugi lenga ki order amagi matungina mafam se da aikhugi hana gi treaty taunaba gi order thoglakpa wafam asigi mari lena na mafam du leiriba IDP sing na aikhugi lenga na order thoglakliba asigi mayok da aikhugi changja pham haibadi yumda hanjendringai da sumaina order thoglakpa se inbangam loi haina wafam phongdokpa aduga aikhugi leiriba pau siga mari lena na aikhugi Lengakna thoklak liba order sinai kogi yumda hanjalhan bagi mahuta kogi tan thok bagi phibam lei base oja kari wafam di thambini ahan maktada Northeast Window Television ge ayuki news analysis miang tabiri ba punampu konona koinjari masi akoina yeng matamda aigi observation ama piu haragadi ko IDP leriba sing ase hoi government quarter hangmoda leriba IDP sing tanjena leriba sing ase hariba area si hoi matamgi ahanba horakpagi haitare ko lebam sam settle tawdingai matam da moi sing ase magi leriba lan sin maram moraga hingnanaba sapagada fium yenarapada moigi lebamdu aduda thumboiramgone na khale hariba area si hoji ahanbada khone nainangai engai diko emotion da natraga keno amada ta yengba yada issue khar leba government gi keno si lagadi khoi lenga haiba ma adagi di magi niti niyom haiba ma lagadi ko ai leriba emotion da loina base to yada put khar su lei ana aina thamjaning badi hariba quarter sing adu IDP sing leina ba relief camp ni hana government laukthokba leirabra number 1 de ko karigumba leitragadi hariba area do government ki area ni na haidi government ki quarter ni na ko madute leiba ya ba mioi singna lei nabagi mafam tala agadi leibam haidi haira agadi hariba sing adu evacuate toba haibasi government ki magi procedure na dum satharakane buko tobuda mafam sira koin hangningi di IDP sing asina mayum da hanjan ba yadri bokti alternative arrangement ama di akoina government mapan bani na ko madu piho ma thu ebo ko haidi moi sing du lamhang da khal lei bidi adamina karai da pham enu side di government ki smai tong la ko poni natraga na government na haiba sing asisu IDP sing lei ba ya ba samna kan IDP mayama school da natraga na fabricated house khara da kari da film ta na loi leina ba ngak te ne ba ada quarter da lei ba haiba sima quarter gi lei ba haiba sidi adum mayam na lei ba sing du gi de khara phim adum mong ta le rong ne ko quarter hai sili ko adi ma well plan to sabani na adu gumba area du da lining ba se hairi ba IDP khara masing loimba accommodate to bangam dabani na government na haitare ko government na adumaina afaba mafam sing asi IDP kudi makda loina mak accommodate to bangam dabani na IDP mayam sing aduna su to some extent ai wakan ai speculation ni ko mioi kharam na sumaina quarter da sumba thami akoi na si thami koli akoi su sumain te oi koli haira gadi adu gi su issue ma lakpa ya ko aduna maram morakan do ta leriba position se manana yeng film da karigum akoi na mafam adu sindokpa ngamdragadi sindokpa ngamdri ba adum lehenga dawni hoi moi su leining dana leibadi natte ma yumda leiba side nungai badi leite dana ko ada akoi na government amadu evacuate to ge hai targadi moigi alternative ama kai legedam no haiba ma hana well plan da ya la matungda enu side leiro side tawro kolo sidi smai tawrani kolani haidara adugi alternative arrangement gi planning yaubra yaudabra haibadu aingon da hosibokta kitang samang no bam lei ko aduna hairi basing adu moina thokro haina order thokpagi mohota noi thok tabadi yaroi ultimately ma tang asupu manungda noi gi asubuki mafam se akoina sida sille haidana ko mayam arrangement do manam di moi yum da han ba yadri mina ada IDP sing asu
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ subjective ꯑꯣꯏꯕ perspective loina yenga interpret tawdi yaroyebako maramdi lenga niyom haibagi makha leibnina akoina makhoi mafamdu supi pidana ata chakrona tanba haiba taradi government madu yam thina la lebako madu tawhum thokta pot amaneba as a human being ko human gi leriba welfare gi namukta aduga hairiba miyoi ado hairiba area sidagi sida ship tawro mayam samna hakanda wari impal gi area amada hangiba idp mafam haidare ko internet displaced person mayam lebam mo relief ke mayam leidana ko ona traga moigi leriba moina laiba khunduga naknaba area da hangba idp relief center da karida arrangement ama tawro matungda noigi sina sida hongdo noi sina sida hongdo haibana singbagi adudi akoi mayam loi tolerate tawmina tabani natradi akoi kamaina tawni wari bobo sai maram hoje ta kuda yum changaluna yumda hallo haidudi mi loi leinari banina fium matam ngai bata bane ko aduna akoi halaman gi kenoda akoi demand taw matam da akoi na hai matam da akoi halaman singi sanong bi kai wa hainam leita ne ko akoi hi yang tanabada ai gi hi du kai kre nangi imayam na wai bada ko ai gi nangi hi du kai kre nangi hi se han ba masaraga piura natraga hanagi semjela piura haiba ka du da mana ai gi han musu pipinu hanagi su semjaminu semjam su tawigunu hanagi du madum pipi hairagadi phibam du yadabnina adu di nang gi wasidi lebak sida lebe ya roi nang lebak he sanung baina khage me manang pam lebak tan thoki boko adugi wadu oina khoi demand taw matam da khoi alternative space am di pigadamne hoi adu yaroi de film da yaroi sai na ju khangaba adu da sum hairaga hairo potu stagnant oina taw targadi madu akhoi gi halaman sigi pramanda ai haiba issue du thorkane ko aduna any demand taw matam da any high matam da akhoi sida leiba se akhoi matam khara tang supho haiba jaga sidagi hoi hongdokti bok natraga si taw haibana singbu loi khana ba yaba ngakta neba adu khana ba yada bida akhoi gi han leba yum da hanjelalu natraga na akhoi sida leini haiba taragadi government gi pot la adu da emotion ama thamjilakpodi ya adu gi potudi akoina aidi ai gi yum da hanjandri bok sida leini haiba du di yaroeba akhoi gi mafam ma piwa haiba di yaeba aduga ai gi yum da hanjan ba haiba du di mayam loi pano idp loi mayam loi pano ngakta ne adu matam ngainari ni hanjana honari ni adu gi da makta na tra akhoi mayam ngasi la any political party khangde any cso khangde laiba mayam punam mang honari ba se magi perspective magi khona tongalambadi yai but honari ba magi agenda dudi kaino haiba kan hojik idp leiba mayam singa se magi hanagi leiba mayum hanjalan ba haibu no pandam ori ne ba aduga peace and tranquility manipur maintain tawre haiduri ne ba ko adugi potigi loi honna bani aduna leiba mayam punam se as a part of madugi struggle amani madugi kanu manena khanbira kanda koi government hata at random da chalo na tan thoga di ko madu khoi myam sang lan homi na biya government madu karino kaino moi kai da kamai tau no na but mafum ma piraga di any how accommodate tong na ba khoi for time being hona ba tare da na ko adugi wakhalon do khoi na any kind of khoi na hesitation tau ba any kind of demand ma tau ba any kind of tau na possible alternative amadi akhoi gi mang de gi hana thamgadam ne oithokpe a possible ama adu miyam le madugi potu haina matu si tawbe ya ba pot ama mayam la kadabani or na tragana government ma alternative arrangement tawba ngamde haragana for time being high sing asi su idp sing leibe ya ba mafam ne lauthu on batare da lauthu ogan da madugi potu relief ke ma ne na mona high area si da relief ke lauthu patare da adu lauthu tragadi yaroi ko lauthukom di sange highway area se relief camp ni idp sing highway sing sina accommodate tawra laigani laiba se si tawgani haidana ko adu lauthokta bida sum matam koi sai ani makhai sujale dana ko adu phalauna sangalak pakande khudak ta lo semba yadamina mayam pura mo laigra matung da gidi laiba area du mokoina so to hanjan be abna khran jangre fabricated house da hongjam be abna hongjangre laidana ko adu den hojik laiba mayam sing ka taw ko mayam sing loi hainari dana ko adu mai tawdana koi se hari se akoi mayam gi lariba popuna mo se loina ma awana se yawmina bani na madu loina bak tolerate tawmina bata bani adu hari singa se aina ai gi kano se soga su ai su idp da le ma taragadi hai wafam sida akoi samina bata bani masi ata aina ai gi kano dagi hai budina te reality tu thamjabani ana mayam ai gi last na thamjaning badi
हाइरिबा एरिया से गवर्नमेंट ना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट में तौब ngam IDP सिंग लेबा मफम ने लाउथोपियो प्रोक्लेमेशन अमको मोय नत्रदि गाइड लई नत्रा लाउथोपियो लाउथो मतुंग द मोय सिंग असे नोय अल्टरनेटिव अरेंजमेंट बिद्रिबोक्ति फमसे दम थंबियो खुदक्ते ता चलो हाइबदि यारोयबको अदुगा करिगुम्बा गवर्नमेंट सिल्लबा सिनबा तारगदि IDP सिंग अदुसु हाइरिबा गवर्नमेंट केनो दुनिया मरम इनफॉर्म थोएबको सिल्लगदि को आई सुमाइना दम थमसेगे होय थागचरी ओजा ओजाना मरिक चुम्बा यामना फजबा वफम थबिए मथंगदा अमुक लाक्चगे अखोगी राज्य सभा की MP सु ओरिबा अखोगी लेसेंबा सना जावबना फोंदोखिबा वफम अमदा हिंदी नंपुदा इंपोज तौबदी यानिंगदे इंडिया दा पुल्लुबना खंगबदी फै हाइबा महाकी वफम सिददी ओजा करी वफम दि थंबिनी पृथ्वीदा लैरिबा लोन हाइतारे को पुनमक से ख्वाइदगी मसिंग यामना खंगबा ngambadi ख्वाइदगी फै होय लोन हाइबसी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने आई थमोइद करी फाउरी हाइबसी पाउदमनबगी अतोपमद खंगनबगी मीन्स अमनेबको आई थमोइदा व्हाट आई फील हाइबसे असि करी फाउरी हाइबसी कनागुम अमद खंगनबगी ख्वाइदगी संब मेकानिज्म अमनेब लैंग्वेज हाइसे अदुना पृथ्वीदा लैरिबा understanding of language kind sida tongan analytic philosophy kind thola iba leidana ko linguistic philosophy kind thola iba mayam singa se anything nangi understanding of language haibasina prithvi gi leriba human gi leriba problem punamak se masi solve toba yagani haidana koi gi sida sagal iba philosophy ne analytic philosophy kind sagal iba linguistic philosophy kind tha linguist mayam thola singe understanding of language hai salaktar ga di adigi kai hane culture magi behavior leidana ko samna kan aina nganga iba lon sidagi what I feel mana what he feels what she feels sai se masidagi mana nganga iba lon du da yauri my culture du bo yauna khangdragadi aina mana nganga iba lon si interpret to ya de ga ina tholai bo ko problem of hermeneutics kai la iba si mayam am leigre ko linguistic magi philosophy ke no sidai da ko id understanding of language ai si kai no aina nganga iba lon si ka ki art khangmana ya de ba khoi gi samna haiba kanda माना फोंगिंग इसी करी नो हाइबगी मागी इमोशंस मागी फीलिंग्स मैम गसे मसी यावना खंग कदोइने अखोइगी से नोफदे दगा सु यामना हाइबा लेदना को हा नुपी अमना कनोगी नुपा अमना मागी कनो दु नुसिना बदु फमिना र कांदु दैदा हा सुमाइना एस सिदा येंगिबा कनो ममान द हौरिबा हंगाम मपान हवाई मतोन अदु अदु मैम सिंगी फजदा येंग नुपी दना एस सिंजू सादी हाउनी का हाइरक पले दनो को मबानी मीन्स कम्युनिकेशन दो काय दनो गेप लेतरा अखोइना अदुदा येंग कानसेना माई मदुदा सागलिबा कनो दु अखोइना फागी वना सागलगसु नोगसु मबानी की अंडरस्टैंडिंग होराइजन ऑफ मीनिंग दु नेबा नुपा दुना हाइनिंगिबा मीनिंग दु नुपी दुना खंगी अदु तागे मबानी दु पाउ खौनबो कौतेबो सुमाइ तौदना लैंग्वेज हाइबस यामना ट्रिकी ओइबा पोट अमने अदुना पृथ्वीदा लेरिबा लोन खुदिमा नॉट ओनली हिंदी उसेकना ngang sagon na hui na ngang ba bok loi khang badi phayeba but tau da khang da ba yaroi na impose to budi media capacity later di kamai tum hoi media ki capacity da mari darkar oi de na khalagadi adu din nam phu to budi ade ba adu na hoji bauda so far India gi national language ya English na oi riba hoi Hindi na oi de ba there is no provisions in the constitution India की national language है official language है तरह को हिंदी ने ओई है बसे मसी याद बने हिंदी है बसे कोई any scheduled language पुना मक्से मसी कोई की national language ने अदुगा English is the official language of the India हिंदी ने कैसे ओई दे बको अदुना मरम कांदा मरम दी कहीं है बकांदा India दा हिंदी हजिक साउथ तसु हिंदी नंपुदा तमहलगदी अखोय अदु तौने ना तो इवन इंडिया वोक्ता कनो तौनी अखोय मसी कनो लाकु याई कायना मोय थ्रेट तौरै दन को अखोय केदोंली याबो ngमोय काय तौ पोसे को इंडिया इज नॉट a country of the Hindi को it is not a Hindustan India हाइबसे अखोय ना साइज ए थमनिंगवा आइडिया हम ले India हाइबसी कइनो हाइबो कांदा idea of India का idea of Hindustan का idea of Bharatvarsh का अहुम से तोंगान मागी idea ngakne ba हाइबो सिंग से अमत ओइना पुन समिन बि यारोय Hindustan हाइवे concept तो Hindustan हाइ तागदी कना कना नो हिंदू ओइरिबो सिंग से हा India दा लेरिबा हिंदू ओइरिबो सिंग से कना कना नो आइना हिंदू ओइदब आइंगोंदा Hindustan हाइरगदी ai kamaina ai accept to bungam gani adugi loan do aina ngang mo hairaga accept kamai tawni ai bharat ai bisi kaino bharat ai bisi aseng bagi
साइड के नोंगतंग थमजगे कोय भारत हाइबसी कैनो हाइबा कांददी असेंगबा मागी ट्रू स्पिरिट तदी भारत की बेदगी कैनो सिदा थमै भारत हाइबसिदी द वर्ल्ड इटसेल्फ से सी भारत हाइबने मोगी कंसेप्ट तदी को हाइदी नोय सुम येंगोबा इंडिया की हुजिक लेरिबा अखोगी भारत की लेरिबा मागी कैनो से अखोगी अरीबा अखोगी प्राचीन टेक्स्ट हाइतारेको लिटरेचर मैम सिंग से एंसेंट लिटरेचर वेद ओइरो महाभारत ओइरो रामायण ओइरो को हाइबा सिंग सिदा हिंदू हाइबा वहाई से मनु संहिता ओइरो वेदांत ओइरो स्मृति एनी लेरिबा हिंदू की रिचुअल टेक्स्ट मैम सिंग से गीता ओइरो हिंदू है भारत की लेरिबा टेक्स्ट मैम सिंग से मसिदैदा हिंदू हाइबा वहाई से हिंदुस्तान हाइबा वहाई से याव थेंगनब्र येंगो एनी स्कॉलर अमता पुथोबिरो यावदबने मोइना सिजिनै मान भारत कोई मानव जाति है मियोइबा समाज अमा कोई मियोइबा अमा हाइतारगदी समाज अमा लेनी मदुगी समाज अदो मदुबु लेरिबा मफमदु मदुगी समाज अदुन लेरिबा मफमदु भारत कवी भारत हाइबसे द वर्ल्ड इटसेल्फनी कैनो हाइबा कांदा माना भारत आइना कौरीदी कैनो हाइबा कांदा भारत हाइबा मागी टेक्स्ट से मागी कोई संस्कृत की ताम धातु धु भू हाइबम लेबको भू हाइबसिदगी लाख पोने भूमंडल का हाइरिसे मरमदी भारत हाइबसि कैनो हाइबका भूमंडल हाइबदि कैनो आई भू हाइरि योकपीबा थाकपीबा हाइबनेबको आइखोइदा आइखोइसि पृथ्वीदा थोकपो पोचादबा जीवमते लेब्रने मना मसिंगदगी हाइरो सादगी हाइरो ngaदगी हाइरो अमा हाइरो मालेमसिदा हौरगा तांगगा लेरिबा मयाम सिना तर अखोइना चारा थै हिंगिसिबो अदु पिबिबा मफम अदुबु भू कवेबको मफम अदुगुम्बा भू अदुर लेरिबा मियोइबा सिंग असु भारत की मी हैना कवेबको अदुमाइ तौदना बेदगी टेक्स्टगी हंजबनी अन भारत वर्ष हाइरगदी द वर्ल्ड इटसेल्फ से भारत हैना बेदगी मुनि ऋषि सिंग अदुमाइना हलमबनेबको अदुबु हाइरिबा मयादर मोइना मदु लेबा ओइन लिंगबया लेबाक लेरिबा मयाम सिंग अदुगी मागी लेरिबा बेदगी चतुर्वर्णगी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हाइसि कैनो हाइबा कांदा मदु कास्ट नतेबा मागी पोटेंशियल कैपेबिलिटी लेबा आकपदा हइबा लाइलाइसुदा हइबा थबक सुब नोमबदा हइबा लौ सिंगबदा हइबा कारबार हइबा मयाम सिंग अदो मदु माइ पोटेंशियल की मतुंग लेबा अमा लिंगबा तारगदी असुगुम्बा कोई वर्ण मरी से मसी सोइदना लेनी मदु पोफमना डिवाइड तौगदम माइ पोटेंशियल ना डिवाइड तौगदम हाइबा से अदमाइ तौगा फजन लेबा अमा चन सेमजबा मागी कैनोनेबा मागी नीति अमनेबको नीति अदुबु हिंदू सिंगना हारिबा नीति अदो अखोई एक्सेप्ट तौई हाइना हाइबदी यायबको हिंदू ना वेद दु एक्सेप्ट तौई हाइबदी याय वेदगी टेक्स्ट रिचुअल म्याम एक्सेप्ट तौबदी याय वेदा एंड द स्क्रिप्चर्स आर नॉट फॉर हिंदूस हाइबा सिंगसे पृथ्वी लेबा मियोय पुनमकिनेबा मियोय मानव जाति किनेबको अदुना हिंदी गांबा खक्तना वेद सि मखोइगिनी को हिंदू गिनी हाइना मखोइना क्लेम तौबा दु तौबसे हिंदू स्क्रिप्चर्स गीता गाजे हिंदू स्क्रिप्चर्स काइना हाइदना मोइनको असेंबगिदि लालेबा सिगी पोसे वेद से हिंदू की नतेबा हिंदू ने एक्सेप्ट तौई हाइबदी याय गीता अखोइना फॉलो तौई हाइबी याय आइनासु फॉलो तौरदी आई हिंदू नतब आई वेस्टर्न द मया हिंदू नतब मया मा गीता पारिबा नैनरिबा सिबु कर मा हिंदू ने त हाइबया खदर लाइक पाबै लाइक ने स्क्रिप्चर्स ने मियोबगी लो ने वेलफेयर की दंगते सेमबा स्माइ तौब नीति चलगदी मियोबसे इंगना सिगना अमगा अमगा लैनबा यानेना मियोब जाति की दमकते येंगा सेमबा पोतु आइना आइगी हिंदू गिनी योग से हिंदू गिनी हाय पतंजलि दु हिंदू ने पतंजलि मुनि दु हिंदू ने न कनाना मा मसाना हायरमब्रने कनाम कैम हाइदेना मा मसाना पृथ्वीदा सिगुम्बा योग के आसन सिंग असे तौरदी मालेंगी मियोब सिंग असे मसामु फना लेबे यानी सिगुम्बा सत्पे यानी कोने तौजु मयाम तौनरिदन को वेस्ट तौदन को अदु माना ता मदु पोतु माना हिंदू गिने ना माना सेम हिंदू खक्ते गिने सेम बनते वर्ल्ड गिने ना सेम बने अदुन हंदकी ममांग केनोदा योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम गाय लेसे योगा से फॉर होल ह्यूमन बीइंग गिने हाइने अदुमाइ तौदना लेरम पोचिंग असे ग्रुप अमा खक्तगिनी हाइदना आइना मदु एक्सेप्ट तौवे हाइबदी काइदेबको सो फार आइना अदु हिंदू हाइतारगदी कैनो हाइबा कासिजम यावरने हिंदू द क्वाइदगी साथिरिबा डिफाइन तौरिसे ते मुनते कासिजम से यावरने कासिजम से इनी यादरगदी हिंदू ओइबे यादे कासिजम हाइबसे मसिनेबे हिंदू की माइ कोर वैल्यू से मसिदगी नांथोखरबा मिदो मधु हिंदू ओइरो वेद यागेरा यारोइरा अदुन वामनी वेद की स्क्रिप्ट से गीता इनगेरा इलोरा अदुन वामने हिंदू हाइब डिफाइन तौ आइदी कासिजम यादे आई सनातन धर्म की वैष्णव की करी की लेरिबा वेद की लोइमक याय बट आइने यादिसे कासिजम खतने
पोफम न मीगी डिवाइड तौने है ब्राह्मण न ब्राह्मण पोकने है क्षेत्रीय न क्षेत्रीय पोकने है वैश्य न वैश्य पोकने है सुद आइदी आइगी इपादो अदुना अदु ओइरमेना अइना महा कैनो ओइरसु अइ अदुम अदु तौबे याने है मसीगी कनो से मसी मदे एक्सेप्ट तौते मसीगी फिलोसॉफी की मनुंग चननेबको मसीगी एक्सपांशन तौनबगी दमक्तनेबको इंडिया मनुंगदा भारत मनुंगदा हाइरिबा हिंदू की लेरिबा हिंदी ngangadamni kokadamni adu ada way of life machine maram organeba amuk apunba bharat pixel lakiba prithvi ki akhanda bharat lerim concept se pixel lakiba su masigi maram sina neba prithvi ki leriba bharat aba my concept se pixel lakiba su machine ni ko masi sum wang khalingi sum mai ke no se pixel lakaneba aduna हाइरिबा जगह से मसीदैदा आइदी याम पोलराइजेशन तौदबा फैना खली अन सोपा अदुना मसे मयाम खंगबा हाइरबा मतमदुगी नैनबा मयाम मसी यारोयना खंगदना इंडिया की ओइबा होजिगी सनरिबा लोन से ऑफिशियल ओइबो लोन से इंग्लिश नी हेना थनमिसे मसी हिंदी ने ना हेक तौरबा कांदा मसी लोइनमक मखन नाकन दे बेंगोल दगी रिएक्ट तौरकनी को साउथ दगी रिएक्ट तौरकनी अम मयाम तौरकने बको अदुना मरम ओरा कांदने इवन इस्लामिक कंट्री ने ना इंडिया सेंबदगी इंडिया की तबुदगी तोखाई ताकर पाकिस्तान वो लैंग्वेजिक बेस नत्रा बांग्लादेश पाकिस्तान थोलेसी इवन सेम रिलीजन नत्रो मुस्लिम गाते ने बुक अनि मोसे अदु लंबी तोंगान बलेबा अनि थोलेसी कहिनो लैंग्वेजिक बेस नत्रा याम लुबनी लैंग्वेज है बसे को अदुना मसे भारत की लेरिबा शेड्यूल लैंग्वेज सिंग असे मसे ऑफिशियल लैंग्वेज गाते मणिपुर एक्चुअली शेड्यूल चलेना अखोई ऑफिशियल लैंग्वेज है मणिपुर चिठी इबीआई मणिपुर मनुंगदा ऑफिस दा अखोइना राइटिंग मणिपुर चिठी इबीआई अदगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मणिपुर थोपि याय मनि मसे ऑफिशियल लैंग्वेज ओइबेने को अनमाइ तौना हिंदी हाइबसे सिजु काइनो ऑफिशियल लैंग्वेज अमनी अदुगा नेशनल लैंग्वेज हाइना पुलप ओइना हल्लिसिदी इंडिया की इंग्लिश ना ओइरि बोजु कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट तौरिसिको अदुना मरम वरकासिदा हाइबो पोसिंग असे हिंदी लोइना खंगदबनी हाइबा इंपोजिशन असिदी हिंदी लवर्स कांबुगी वानेबा अदुदा इना यानिंग्रगदी मदुरै वन नंफु तौबुदी यादेबको अदुना मरम ओरकांदा हाइदिबा पोट असे कोइगी मसी यामुन्ना कोइ खंगबा मसंगी आरु मनुंगदा लेरिबा तत्ता मनुंगदा सिलिबा इहुलदो मदु खंगना कोइ ना सेंटिमेंट इमोशन दा नतबा रेशनल मोंगदा मदु रेस्पॉन्स तौबम संगे पोजिशन सिने नोइना हिंदी संदोकनी हाइबगी मिंगदा सल पूरीबा नोइगी अर्थ दो आइसु खंगी अदो लोन खंगबा हाइबसिदी फत्ते हाइबा पृथ्वी तमता लेरो पृथ्वीदा हुई लोन खंगसु कानै सनगी लोन खंगसु कानै हौदोंगी लोन खंगसु कानै उचेकी वयागी तेनवागी चोंगागी मरो पृथ्वीदा लेरिबा ngangnariba लोन नत्रगा लोन खुदिमक से खंगबदा कानादबा ओइजदबा अमता लेते एंगोंदको अदुगी सेंस तगीदी हिंदी खंगबा तंबा कोप कारीमता कायबा लेते बट तंगाई फदना इंपोजिशन की इशू म लागदी मदुदा यावरिबा इंटरनल लॉजिक अदो मदुदा अखोइना कमदोंग रेस्पॉन्स तगदगे से मसी खंगबम संगे मसी अखोइ यामना मरुओबा पोट अमनी अदु मसीदा कन हेंजलअबा मदुगी यामना कन हेंजलअबा अदु तागे अदुदगी अकाइबु सुलुम थोलकनेबो अदुगी कनो अखोइ उबा ताबनी थागचरी ओजा अदुगा मखाताना मध्य प्रदेश की जबलपुर दा पांगथोपा मिफम अमदा अखोइगी आरएसएस की नुमित हुमनी की मिफम अमदा कनोगी स्टेट की अखोइगी आरएसएस की सेक्रेटरी ना फोंदोखिबा होसबोला होसा बाले ना फोंदोखिबा वाफमदा मणिपुर इंगतप्पा ओहेननबा आरएसएस ना सोक्थब लेतना होटनरी हाइबा वाफम सिनेसा अदुगी मथक्ता अखोइगी मणिपुर कांगलुप अनि की मरक्ता थाजनबा पुरकनबगी सुकन्ना होटनरी हाइबा वाफम से फोंदोकपिरी वाफम सिदा अखोइगी क्याम थाजबा याय अखोइ थाजनबा पुरकपा हाइसे यामना अफबा खोंथांगनी अदुबु possible oigadra haiba wafam dune ozada lakchaningi se kari wafam thambini moigi miyengi waneda moino hone haibu di waneda hayeng moigi su koina hanjala agadi akoisu moigi contribution masa ama legi haibu do adu moigi oba claim do yana ba moisu national organization hai bina ko adu gi su manipur da any UN na ju hairam bai na du manipur da koi si tawna honari na adigi de BJP na ju hai na Congress na ju hai any manipur ki political party puna mangna ju hai any leriba India gi natra world gi organization puna mana manipur da ingtha ba tap tap purak na ba koi myam pun thongni ri honari loi hai na ngak te ne ko ada kayam na karam mong
होनरीगे दुदी माइ माइ खोना खोना मदुना काइनबो होनरीबरा फन अखोइगी मियेंगना तोंगानबनेबा मोइन होनरीबसिदा अखोइदा करी करी काइबला हनबे याय करी करी केना तोबे याय दना अखोइना हनगदबनेबको मोइगिदी फनबो होनरी मियांगिदी हुजिक इंडिया गवर्नमेंट की मैगेदेगी सो अखोइ सी हननो होनरी हाइरीको अदु सोना खन तौबिरांग सी इंडिया गवर्नमेंट थोनमने हाइरीसी होय सेम थिंग हाइद्रो हाय नत्रा सिदी माइ माइ मियेंग आइदुनेबको तौबदबु इशूदी तंगदु लैताबा इंथब तपथबसे इंडिया गवर्नमेंट हाइबसु मोइगे अब प्रोग्रामिंग दु लाओ आरएसएस हाइबसु मोइगे अब प्रोग्रामिंग दु लाओ हाइबा the real logic is that aduneba adudeida akoina noina honari bududi ingthadaba nate kainaba ne dana akoina hanba artha akoigi mi yeng hoi adugi yanada budunida adada akoisu noina haribudu de accept tawre haragana ama ada akoina akoisu planning ama tawjari dana ko sumai leraga aduda moina accept tawre haragana ama sina wa sai sida ne ba thona riba contradiction di reality di adu ne ba ko adu punamakti akoisu honari mayam punamaksu loi honari ba ko honabagi wadi honari haidar dugai india government manipur dugai na honari haigadra rs na manipur dugai na honari haigadra ingda ba ta por na honari haidar di kari haini moi gi program gi wane ba ada akoina accept taw taw da ba akoi gi wane ba akoi gi own interpretation lei na ko akoi gi manipur gi ba own interpretation am lei madu gi interpretation ko sana mong da honari bro hona da bride di da akoina uba ngamdre adu moi gi wa ta ne ko adu hona bani hona view adum phana ba tang du lai ta hona ba hai se apha po ngak te ni apha porak pai se loi ma ki ba pa te to du khona du gi wa da adu da lai le hoi thaga chayo ja du ka makata na ekigi Assam Rifles na malom da nupi yaw na mi cham tara no mai na kap tu na hat khibagi kun mangarak suba ningsing tharom pangthok paga mari leina na oza CBI na AR personnel tara ma thoigi mathakta while chathaga da bani haira basu khoi union lengak na prosecution sanction pi dre haba paw mi yaw reza paw sige mari leina na khoigi sigi while chatthaba se khoigi imung si khriba mioi singdugi imung manung singna hinglingai matamda khoi while se phangning ba du su lei doine boza adubo khoigi prosecution sanction pi da base oja kari wafam thambini masigi problem si amna aruba problem amane hoi even sidagi horaga sidagi irang sidagi horaga samilana sai taraga taruk fasting to arm forces special power ek lok thu oina hangi base ma bok chara hen ba tu ga sat khre dana ko mate khra lok thu e ko adona mani luri di matam sida arm forces special power ek lebani na army da sida ne ba license to kill lena samana only non commission officer mana on suspicion no mai ka pe ya haraga di hoi magi self defense ki damakta on suspicion no mai ka pe ya haraga di loire ne kari lo adu lo ne ba adu gi lo du da bu kar maina no bo hojik CBI na prosecution sanction tawte kote adu ada hai CBI ju lo gi makha da lei bane ko moi gi tawhum thokpa tawre thaga pum thokpa inquiry tawre adu prosecution sanction taw bai du government na tawgadam ni na government na tawroktra ga di madu di supreme court na sana ba ya ba aine lauthogram ni na amadu hayeng no tawraga su ko sida moi CBI na hairam doise aigi assumption gi wani ko final report pi re final report pi re ba moi report ta hairam doise open di oidri dana report tu sini dana hairi ba nomai ka pa tu da hairi ba sibai sing asi senai ko hairi ba miu sing asi senai moi sing si ka pa ni ko pa di yawi ko le na hairam ga ne bu ko ai na thajaba da ona ta ga si tawe na but sona kan ri lo na moi na ka pi du yai hai gram ni na on suspe moi na court to thole khalo ne akoi smai to na akoi self defense da makta hari ba sing ado akoi na smai to boda moi na akoi da masa mathan da self evident oi jaduri ne bo ha ka pani akoi smai ka phom bade gi akoi self defense da makta ka pani ha ba ka do da mathan du kari ek ta nang kamai to ka pi na amadan am process point le na phom du da reserve area ni na any happen thopi ai na ha ba ka da court na dum accept admit to hrane ba ko dispose to hrane ba ko adai du ni lu re ba poti sida ne ba armed forces special power ek yam sa thri se non commission officer am on suspicion no mai ka pa ya haragadi mana sing ne haigar lu ram natro hoi kari no bakha chatharu du possible sigi pose kwai gi sathi ba darkonian lo ni hairi je mayam khang mayam ngang le armed forces special power se du ne mayam ngang le ko koin lo gi mateng ne kana na evidence so la ka do no same party mar se mai ke no manung du gi asana fe manung du gi se ke no du gi marak ta hai bising adu moina intentionally ka pone na hai ba kana thola ka do li ge sigi poche koina
moina CBI na thigalidu mayangi penabagi matamduda leriba lengakuna recommend ko kopa tawbugi ko CBI na thigale CBI na thigapagi report pire report pibududa tom dik heri ko adu haibu no mai kapasita senai makoi gi no mai maruna sini haidana moidi mai ke no dagi mai technical ke no dagi dum hairam gane bu adu haire adu haibududa adu kai dorage kape ada kapu do ai suspicion da kapani engonda attack torok pa yai hena na khanbadagi moina attack engonda torok pa yai na khanbadagi kapani hairadi aduna yai hairimna dum loram na tro adai du ne na thamjinengi aduna masigi while se law sibu repeal tawtingai de repeal tawba adugi damakta koi hojik su yau leiri ko hojik yau leiri na hojik amoyana police station tra tukla traum dore kakta ngai hauraga loimo action tawre dana ko sini aduna akoina hojik leiri ba PMD armed forces special power action manipurda whole valley ki sidale riba police station tra tukla traum dora adu kakta ngai haure hojik armed forces special power electric se masi loi extend tawgrabani aduna makha tawa dab tawre ine boko sini aduna ko aduna leiri ba poching asi akoi yamna arubagi arubu ngaktani koi haina singna thengnabam sangi yam nungai kidraba tawdongni malom massacre hari ne boko sidida yam sathiba mayam matawda koi ju kanna koi gi koi ju ke haitare kanna activist oiri boko yam kanna koi yaw matam oiri even committee against atrocities on civilian gan setna aswamdana imasi binodini hoy like gitre ozaratan thiam hoy adai paung sham lei moida piba padumi siri bo withdraw tawdana kotana mayam tawna gi boko adu mayam dugi pressure duna maram kana CBI da masi sinarane sinagi bai wane boko adu sinara matung hojik thai tholei ba poti sahi 15 sura kan side da ngai sahi 15 sure 2000 da thokpani sahi 15 sure sahi 15 sura ba kan sida phangadori ba magi wild sikari mo wild sisu nan thoki doi ne boko sini akoi da leiri ba dasa se adu akoina thena ga doi se hojik lei ba popuna maksi sai sidani akoi manipur se tangdu lai ta na honari bra kai na honari bra machine dadi thamoi dadi natraga magi leriba framework dadi kaidana ba ingthana honari hariba sugumba ain chalariba sugumba wild chathariba lamdam amane buko masi kanan tawbuno haraga masida koina kamdong response tawni koina kamdong na thengnagani haibase koigi miyam sina khanara kansida aikoigi warep se koin lojanu honaga dawneba adu natri bokti ko mathang syam tholok pe yari amasam tholok pe yari Thagachayo za aduga aikogi Mayang Imphal Block Congress Committee na MPCC ki meeting makhada aikogi Sangbidan Bachao ki thoram pangthokpada aikogi BJP ki lengak lakpadagi democracy hingloidori haina aikogi hanagi Minister Dr. Ratan Kumar na phungdokpa wafamam leire oza sigi matang sidadi kari mot thambini democracy haibasi kaino ahanbada koina democracy haiba magi ideal am lejebo ko adha ideal dugi maming da koina democracy practice tawrini haibase mana hanba mong da tawna bane China gi oiba on democracy mo interpret tawjeba China manungi oina moigi people gi oina ma interpret tawjeba ko adu moina di democracy ni highest form of democracy ni hairi ne ko koina di China ji one party rule ni adu ne ada mayam sairi dana ko tribi da mayam but moigi oiba democratic interpretation am rejeba ko democracy haibasi ai gi interpretation am suleba ai isagi PhD democracy da phangim ne ko ai gi democracy di kaino haiba kanda nangi lengak sembagi procedure amane ba procedure haijin tongan ba ne procedural democracy haiba ma aduga lariba procedural democracy haiba sigi pura puto tokpada lenga ama leire lengak ama leiriba lengak tu dai da leiriba miyam du aduna lengak tu dai da ma yaujeri na khalan bangam ba ma si lengak tu ki part and partial decision making body da anmad lengak ki leiriba ain sembada ai amadi ai se saru yari haina masada phawon bangam lengak ki sasana si dai da ai se part and partial I have been participating in this governance have say masada phawon bangam lengak to that is the best form of democracy adu phawon bangam dragadi nangi procedure election tawgera kai konu to job ko that is not a democracy masi ai gi democratic interpretation ne aduna hari base BJP gi su Congress gi su moigi moina hanjaba democracy ama adum leijeba ko adu aina hayo hairagadi Congress itself or BJP itself or any political party itself are undemocratic
अदो अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज मैम अमना करमायना लेवा अमदा डेमोक्रेसी चलाइगे दोइनो हाइबा इशू अमसु लेरिबो मोइगी पार्टी की प्रेसिडेंट खनबदा नॉमिनेट तौरक्त्रो कांग्रेस की जो सेंटर दगी अदगी बीजेपी की तौरक्त्रो अदगी मोइगी पार्टी की प्रेसिडेंट खनब कांसिदेदा मोइ मंगा तरुना वर्किंग कमिटी ना अदुना यारे हाइगा पुथोकपद दुम ओइद्रो अदगी इलेक्शन टिकट पीबा कांसिदा पार्टी ने डिक्टेट तौर कांसिदा करम पार्टी की कर्मी मयागी भोट लौर कनादा टिकट पीबा याउगे मोइ मसेन डिक्टेट तौनर पीनबा ngakta natro सिदैदा अखोइना वांगांगनबा कानादेबको मसी आई याम साउबा आइगी डिबेट अम लई को तोंगानबा डिबेट अम गांगनासी फसना को एनी तामो रतन कुमार ओइगेरा तामो बिरेन ओइगेरा लेजना को जाइबो बी ओइगेरा करी ओइगेरा एनीथिंग व्हाट इवन लेदिबा इंडियन डेमोक्रेसी इट्स हाइबसे अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिना डेमोक्रेसी चलाइनी हाइदना चलाइबा लममनेबा अदुना कांग्रेस चलाइबो ओइगेरा बीजेपी ने चलाइबो मोइ मसागी पार्टी हाना डेमोक्रेटिक अमतो ओहेनगो पार्टी से डेमोक्रेटिक अमतो ओहेनगो बा अदुगा फजना अदुम डेमोक्रेसी चलाइबा यानेबको सिदी माइ मागी बीजेपी ना हाइरागना बीजेपी ना हाइबा कांग्रेस ना हाइरागना कांग्रेस ना हाइबा हा कांग्रेस ना बीजेपी ना सु करी संविधान हत्या हाइबरा कनो पालनम तौदाइना इमरजेंसी इंडिया गानी लाउथोकिएना हा अदुगी पोतु संविधान हत्या नम तौदाइना अदगी होजिना करिएबा मोइ संविधान बचाओ है संविधान अमना संविधान बचाओ हाइबा अमना संविधान हतोखरे हाइरे कांग्रेस अमना संविधान बचाओ हाइरे संविधान कल लोइनको असिदी मोइ मोगी ओइबा स्टांस अम हाइना बैवाने पुथोकबै वाने मको अदला लुरिदि पीपल सिना करी खल्लीगे ददि मोइ अमतन नैना बनतेबो सिदेदा पीपल सिंग असिना करमाइन खल्ली करी तौरी पीपल सिंग असिबु डेमोक्रेसी याव याउद्रबाय दुदि पीपल सिन लेप्सा गदनेबो अखोइना भोट तौरी खोली अदु अदाइदि प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी कवेबो कनानबु नियम सुमना भोट सुदेदा कनाना अखोइगी भोटसिबु 50% स्विट्जरलैंड की टाइप राउंड ऑफ इलेक्शन तौब्रो हाँ पार्टी में आम ले था गसु मोगी पार्टी सिंग कारक भोट सिंग अदो स्विट्जरलैंड दि इलेक्शन दो राउंड ऑफ इलेक्शन तवे हाइदि समना गन अखोइ मरी कैंडिडेट थेंगनरे गसम दाइदे को कोइ मरी भोट थेंगनरे बट नंबर 1 सिना करिगुम्बा टोटल वोटर दो पॉपुलेशन ऑफ द टोटल वोटर दो 50% क्रॉस तौर फंगद्रबा सेकंड ताबदुगा अतै तो होरगों थेंगनने सेकंड राउंड अमु भोट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगन अखोइ इंडियन कांग्रेस ना पालु चना ब्रो अदु बीजेपी ने पालु तो ब्रो कॉन्स्टिट्यूशन दा अदुगी रिफ्लेक्ट तो ब्रो अदगी मिगी पार्टी की मोगी पार्टी अमेरिका ददी रिपब्लिकन पार्टी की टिकट फंगन होनबदा डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट फंगन होनबदा राउंड ऑफ इलेक्शन तवे आइदी इवन स्टेट मैम मागी पार्टी की मैम से समना है फ्लोरिडा कनोदी टेक्सास नत्रगना कनो वाशिंगटन मैम नॉमिनेशन तो फंगे तौर मसिंग थीरकान लास्ट फाइनल राउंड समना है फ्लोरिडा लाको नॉमिनेशन भोट मसिंग काउंट तौई टेक्सास लाको काउंट तौना कनोना डोनाल्ड ट्रम्प टेक्सास फंगे कनोना फंगे लेदनको मैम खाना मागी पार्टी की रिपब्लिकन मैम हाँ भोट से तौनरकान मधुगी पोतु की फाइनल रिजल्ट तुना टिकेट तो पीना वाने इंडिया कौब्रो नरेंद्र मोदी ने यारे है साइड कहीं खंगे गैमें पार्टी यौरी खंगे यौती खंगे तब तोलाउन फुजलकान तौरे एम पी सना जाऊ खल है कई सोना कांग्रेस कई कहीं मैम तौरेबको सिबु कराइद डेमोक्रेसी नो सिदी मोइ मसेंगी वारी ने इंडियन डेमोक्रेसी सिदी मोइ पाय हाइबवानी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड गाइने को वन ऑफ द लार्जेस्ट दी हाइद मनी वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आई मीन मी याबे हाइजबने पॉपुलेशन से चाइना दे हेंगे खरे को अदुन डेमोक्रेसी प्रैक्टिस तौरी हाइदन वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइजबे वानी बट डेमोक्रेटिक मागी लेरिबे स्पिरिट हाइतारे को डेमोक्रेटिक स्पिरिट अदुदी मदुदी कछु लेबे नतेबो पीपल सिंग असिदा ब्यूरोक्रेट सिंग असम साउरी सिदी ब्यूरोक्रेट मैम सिना सुयामना पीपल सि उसित्री सिदी सि डेमोक्रेसी लेबगी खुदम लो होय सिगी पोट मैम सिंग असे मसी अखोय नैनाबम संगी सि याम चावो टॉपिक नि नैनाबा दका ओइदे मसी नैनाबा कानसिदा अखोय आई साना फंगिबा पीएचडी सु डेमोक्रेसी द फंगजेबने बाइगी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दको अदना साइ एरिया सिदी यामना अकुप मैम लेखरे मसीगी लोकल की करीगी मैम लेखरे बको सी नैनाबा ग्रुप की इंटरप्रिटेशन की आर्थ इंटरप्रिट तौबे याबा मैम लेखरे अदना साइ मतंग ददी मोय मसेन पॉलिटिकल की केनो तौनो हाइना बैवानी पीपल द हाइना बैवानी हान बदा आई इसा से हाना डेमोक्रेटिक वेबम संगे आई इसा से हाना डेमोक्रेटिक वेबम संगे इंडिया ददी चौवा डेमोक्रेसी की रिवॉल्यूशन अमा वाली सुंतौ तौदन लेरिबगुमने
moina ripa haibo ne panchayat ki election tawre adu tawre level 500 people ki voters ki representative le ga haibo wane ko sidi sibu kari kawi haibo kanda akoina procedural democracy kawe procedure da to adum to election tawri adu tawri haibo ko adu ga spirit da yaw da ana spirit and the procedure ani se punna matching wara kan ne ba public democracy ma haina la ka dawri se ko aduna haiba positive moi masil haina bwani sambidan hatya haina kanona su tawre BJP na su tawre sona kanda congress su sambidan basa oina tawre adu di moi masengi stance am loi puthongna ri bu ko haiba singa do moi masengi stance am loi puthongna ri masidi ID ai gi oiba ID BJP gi suna te congress suna se de ko samba sum magi kanona academic intervention ama academic perception ama agi stance ama thamjabai wane bu ko ana lariba me apuna makse koi loina haiba me democratic spirit to the lakpiyo spirit to lakpiyo ko amaso ko ma India da pa haiba election tawre adu tawre na sum poktok to wane bu ko aduna sigi pot me am singa se mayama adum lakini aduna democracy ki di India da chauba revolution ama wali ko maram ni masida caste politics lady casteism lady ko adi mayam lady ko si mayam sing se loi mu root out to gum sange ba adegi di democracy da party democracy le ta ga party ki responsibility na karai bo no government da kayam intervention to be kayam leidana ko adi party du kayam democratic oire high wena singo mayam singa se machine na ba yam sauna madu puna mokte constitution da reflector ka doine ba constitution za na yam marik chomba sigi site to ana topic amada naina rasuloi ba naira roi makata na to pam da lakcha ge za khoi gi hojik se airline sing na flight che tongmal se loning ba da lobagi maroi na imphal da delhi adigi imphal guwahati na hen ba imphal to delhi chat ba dagi imphal guwahati na muk hen ba gi chang haidi oining ba atongmal se oining ba mong do oi ba gi phibam am lei ri bo sik se ado oja karamba authority na yengsin ba mathau tai ado zakari haibi keno ne akoi gi masi kamai to ge civil aviation na masi gi keno se to bune do manipur gi na transport department na to bune masi keno se ada luri di akoi gi airlines privatization to thoki ba airport pok da privatization airport authority of India na pura private company amada hoi sinagi bai tare masi gi moigi flight che rush oira agadi yam demand la agadi moigi di business to bunina sen tan bunina hoi masigi possible man hengana sana bane urei di masidai da government gi intervention si kari no haiba India haiba si India is a secular socialist democratic republic country haiba ne loina mak at privatization to ba capitalist lamdudi na teba magi socialistic content ama yauri hairi basing ase hoi Imphal to Guwahati se moigi private baragi oina chatpa matam sidai da moina barasi lupa asukte henbe yaroi haibani khangde or natragana moin loning balawrasu prajadai di asukte hena contribute to be yaroi madu akoi gi gas ki paisa halakpa du maina akoi da ticket ka basing da subsidy pi bani khangde kaino madi intervene to gadau ne ba masi intervene to da base preamble da soe India gi constitution gi preamble da masi so evo ko haidi moina privatization hai targasu private ni hai targasu privatization ya hai targasu madu people da yamna awabo samna gas da subsidy piridra gas ya koina paisa pibadadi lupa lising amaga kaya no pire ko ada moina matam matam gi laukthok ko subsidy da koida bank account halai da ko halaktra gas ama loki matam da ina aingonda gi puthoga lupa lising amaga sama pire su na taga lising ama kutra pire su aingonda lupa sami halakpa sahum halakpa sani halakpa matam matam gi government na piba ngamba re amada lauthoi da ko ada mai to na flight ki ticket asisu hoigi manipur gi leriba kaino singa se muina lepa maman namdi legadau ne government na esi noina pai ga ta su Guwahati gi na su Delhi gi na su kai gum noina thau tang khali na tra kaino ma tawi akoi engine ja de pisa ji henga te ya de henga laga su prajadi din dum lawro henga lo tawu prajada di government hangane na asupokti hangane na ham hangadau na tro aduna tro socialistic content hai jibo state ki responsibility khara mai kaino si de leibudo aduna masi gi preamble de yauri ba India is a secular socialist democratic republic country hai riba magi spirit che preamble gi spirit che
masigi pochi amutang leiriba government ki leiriba mayam sing asina masigi spirit chi maintain tongnaba natragana socialist to lokthok piro leiriba pot mayam sida ko masi pura puri fully para loy privatize lokthok piro ko government gi habam da thambira no like tambadagi sabadi thapari loima dum tong dum tho tho ba ya ga tra ko adugi movement mayam la ko da JP Narayan hoi ke movement la ko dagi natraba India da Indira Gandhi gi matam da 1975 amendment da secular hapsen gri se ko nga socialist hapsen gri se arna hari ba potche masi content se koi fulfill tawna na ba mayam puna mangna masi hona view haidana ai sumaina akoi reality da hai bai tare tangen law na ta ba koi gi approach ku taw se akoi sumaina taw se ba ko government akoi si taw ba na aduna tragadi tangin law du ni moi gi akoi gi si taw de akoi da masi kano mayam le akoi gi insurance thi ba gi ama taw mayam har ka ne moi ju ko moi gi own justification pira ka ne ba madu pi da bai mohta akoi na comment akoi na hai se mayam sing asi akoi gi akoi na kano phangi ba effect taw ri ba masi gi saina phangi ba akoi mayam sina masi hai se ba ko hoi thaga chege oza oza na mamal yam da ba marik chum da ba phong kyam su thambire oja gi chilla ba matam kyam su kai thok piduna tharam asibu mapung phan bi bagi damak ta oza bu haninga leitana thaga chege oza matang asida news analysis loisun jare midiang tabiri ba punmak pusu amuka na thaga chari Riyadh की प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की ahangba famsing kauri ahanba round की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोक जगनी यामद्रबदा चही अमा एक्सपीरियंस लेबा ओइगदबनी एक्सपीरियंस लेतबा मियोइसिंगी ओइनदी रिसेंटली वर्क तोबा हुजिक थबक तोबा मियोइसिंगना अप्लाई तोबा यागनी एकोमोडेशन अमसुंग ट्रांसपोर्टेशन खुदिमक फ्री ओइजगनी माइगी थाकना बेसी नर्सिंग लोइबा नत्रगना पोस्ट बेसिक बेसी नर्सिंग JNM नत्रगना डिप्लोमा इन नर्सिंग लोइबा ओइगदबनी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रा दगिना लाख अमगा लिसिंग कुन फावा ओइगनी अकुपा मरोल गिदमक 9366230077 नत्रगना 7005273217 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगना अखोगी ऑफिस स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस नॉर्थ ईस्ट विंडो TV बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड ता लेंगसेनबिरउ Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. नर्स सिंगिदमक अचौबा अपॉर्चुनिटी अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी हौजिक मलेशियाना इंडियन नर्स सिंगी ओइबा खुदोंग चाबा पीनबगिदमक मिडियंग चंगलकली वेसी नर्सिंग लोइरबा चही अहुमदगी तादना एक्सपीरियंस लेरबा मियोइसिंगना खुदोंग चाबा असि लौबिहो खुदोंग चाबा अदुदी थागी ओइबा सैलरी 1 लाख ओवरटाइम इंसेंटिव फ्री एकोमोडेशन टिकेटिंग अमसुंग लोंग टर्म वीजा असिना चिंगबा खुदोंग चाबा सिंग असि फंगबिगनी अकुपा मरोल गिदमक मखादा पिजरिबा 7005273217 नत्रगा 7005063196 ता कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगा आइखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो TV बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड ता लेंगसेनबिरउ